اف زنجیره بازارن به وی رنگی لإستانبول گشتینه گو خارن دولتی دفروشن. اف سنتره بشک جی پروژه یا سروک اردوغانیه گو هاتیه چیکرن جبو خلکی هجار داکو کسکاتی و خارن ارزانتر بکرن. Yemekler pahalı, zamlı. Buhay xwarnê bilind e carna tu di çi bazarên ser kolana lê destvala vedigerî. Çima ji ber ku berhemanîn giran e. Pîvazên ter bi 6 lîraye, destekî îspenagê bi 10 lîraye. Baş e ez dikarim bikirim. Lê malbatek mezin nikare bi vî nixrî bikire. سالا بوری بهای لیری ترکی شکست و بهای خوارن بلند بو. سروک اردوغان کو کمپینان دگه جبو هل بجاردن نافخوایی محاسه خدان بازاران سوجبار دگه. جبو برزبونا بهای خوارنه. خدان وان زنجیره بازاران کو لجیر حرشه یا زیده کرنا بهای خوارنه ندبیجن او نها تشتین خواه لجیر بهای پیویز دفروشن. لسر کاغذان نویسیه پتات به 5 لیرانه لی او به 2 لیران دفروشن. کمپین دجی کم کرنا بهای خوارنه باندورک خراب لسر وان بازاران کریه. پنجی جسده باندور لسر فروتنا مدانه بکرن متنه ویره دما بها دبینن تشتکی ناکرن سر خود چمینن و دچن هر تشت گلک بهایه تو نکاری برکانه لگل دولت بکی حکومت به 3 لیره و نیوا دکرید و به 2 لیران دفروشید. اف نیف دم جمیره تو برخ من وتدی من تشتک فروتیه صبح وره حفکا من هجبو هندی از کم هوار لتنه من 2 کیلوین طماطم فروتنه. بکرین هجار بتندی دانستاندنی دکن ده هر تشتکی ارزانتر بکرن لی رکبری بهایی جبو اردوغانی گرینگتره. Bu hafta biraz düşüş var. Vê heftiyê buhayê xwarinê pêçekî daket. Heftiya borî gelek beriz bû. Lê bêmayîtêkirina serokî pêçekî dabezîn. Ev jî cihê dîlxweşiya xelkî ye. Bi anahiya Xwedê ev wê berdewam be. ارزانکرنا بهای خوارنه و نرازیبونا خلکی لبازارن ترکیه گلیلک جبو اردوغانی دا کنترول کرنا باجارن وکی استانبول جبو هل بجاردن نافخوایی محاسه بدست خواه بینید.